What happens if they say he's got a case to answer? What do we do? Mbudziso ya vhudziswa nga president wa kale nga ṅwedzi wa Tshimedzi na musi yo anwa mitshelo. Ṱhoḓiso dzo ḓiimisaho nga dzoṱhe dza section 89 dza sala fhungo ḽa bulasi ya Phalaphala murahu dzo tumbula zwa uri nṱha zwiṅwe president Vho-Ramaphosa vha khou fanela u ṋekedza phindulo. Izwi ndi musi tou sala vhege nyana phanḓa khuvhangano guṱe ya Lihoro ya vhufuṱhanuṱhanu ya u khetha vhuranphanda hune afho vha ḓo fanela u dzhenela mbambe ya u dovha hafhu vha khethwa sa president wa ANC. U bva tshe fhungo ḽi ḽa u ṱangulwa bulasi yavho i re Limpopo khathihi no pfa u wanala masheleni a sili, miraḓo ya ANC vho amba vha sa tati vha tshi ṱahisa vhuḓipfi havho. Muraḓo wa komiti khulwane ya ANC kha lushaka Vho Sisulu vho amba vha sa tati uri Vho-Ramaphosa vha fanela u ḓibvisa kha mbambe iyo nga ṅwambo wa fhungo iḽi ḽa bulasi yavho ya Phalaphala. I would propose, as we go into the next conference, that anybody that we believe has serious accusations to answer for would be required to step aside. For instance, the Phalaphala issue for me, would call for that. The ANC has for many years been able to deal with moments of crisis. I have confidence that at that particular point, if we have such an eventuality, the ANC will rise to the occasion. Musi Shazoralo, Mudzulashidro ANC vundu la Northern Cape Zamani Sol, vone vari vana fulufhelo uri Vho-Ramaphosa sa muthu a fulufhedzeaho vha ḓo dzhia tsheo yo teaho. I'm of the firm view, and I've got confidence in the leadership of Comrade Cyril that he will do the right thing. I trust that he will do the right thing, and I'm certain that he's not going to disappoint the country. Muṅwe muraḓo wa komiti khulwane ya ANC Khethoni Yengeni vari vha pfuringo I ḓo bvela khagala. There are areas that have to be investigated by SARS or the Reserve Bank or the Hawks, etc. And being the person who has appointed a number of those officials, he must give those officials a chance to do their job. Musi khetho guṱe dza ṅwakani dzi si kule nga u tou ralo, Maṱa o ḓo sedza khuvhangano guṱe ya Lihoro iḽi ine khuvhangano iyo ya khou fanela u bveledza vharangaphanḓa vhaswa vha ḽino shango.